هرچی گفت من دکی جاشون هرچی گفتم های گفته تمام آدم یه وقتا جورای جونی ما بود ما کلون نیستم باترا уровень фарзам در رپ توجیک نیست تو عاشق شدگی یکم با رایدر Карлион Сиван خودت прекрасно میدونی که رپ это речитатив تو اگر навик мебди خدم ماریو باتل میکردی چی با ما باید навик باشم برای سومکور کردن در رپ اگم بر حرکت کردگی در اینترنت چی میکردیم کو نو بچه با بس کردی های پلی آرومه په فاکتو هو ما میگم پس 100% چه سامان داشتی برای گذشتن سرحد روسیه و قزاقستان خدمترسانی‌های محمد و سنت توصیه‌تان می‌کنیم که خدمترسانی سنت و محمد چخیلیه میای پیش خونتون میگیرتون با عبرت نمیاره و پیش خونتون میرسونتون و اگر با اینو مو گپ زنی 500 روبل سکیدکتون میکنه مرحمت که این همین نمره‌شونه مراجعت کنین اینو مو حتما گپ زنید سلام علیکم تماشابینان گرامی برنامه صحبت پروس صحبت و امروز یک برادر را دعوت کردگیم برادر بیا ای سر بکنه که من خندم سیریوز نه تو موجه سیریوز نشدگیم اونجا شمون اخ ما سیریوز نه ارتیستم رفتم این سیریوز نه ارتیست امروز یک سیریوز نه ارتیست برنامه کردیم و میخوایم که درباره پیشروی رپ توجیک کمتر صحبت کنیم و نداون در رپ هفته رپ شمون دادیم دهم جا گرفته بود سریوزنی رپری توجیک خدی سریوزنی ارتیست سریوزنی ارتیست خد رپر نیستی ما رپر نه او آدمی که در رپ هفته هم کو و رپرم ما نه رپرم نه دهم جا گرفته بودی که خوش بودی نه ما خوش نیست چه ترکی بیزنس بود چی بود ما رپری شما داخل رپ توجیک دا خوش نیست تو رپری کجایی ما رپری یابانی ما دوشنبینسکی رپر در Душанбинский реперов бо кия дохил мешаванд гайри? Там пару человек и все. Ну, я не хочу называть. Они неизвестные или известные? Неизвестные, конечно. Карлион ее дохил мешаванд да Душанбинский. Зачем вот ты лезешь? Давай своими делами занимайся, а? Бьет тоджики гавданем. Комментарио гирёна? Конечно. Может, мы кишо? Бародаро бисёриётон мара пресдавден ки ами биг геҷоши чи ба қадиш дига барнома мекунӣ қадиш ҷамъ мехудо чанд кас пурсида барнома мехудо дами инстаграм ку я 20 кас пурсидаги 20 кас ба бисёриё мешава 40 кас тамошо мекунад барномаи то чанд кас тамошо мекунад ки ма барнома намекунам ма серьёзно артист ма клоун нестам батара репорта чанд кас гӯш мекунад бачаҳо серьёзно гап зананд дар илтимос комментариё серьёзно мекунед наханден ки репои мара барои чӣ кам гӯш мекунам барое ки одамое ки искусствора мефаҳманд камайда фаҳмидӣ яъне ту гуфтанӣ ки ту искусствора мефаҳмӣ ва реп мекунӣ конечно ғайри ту бо искусствора кӣ мекуна бачакҳои бивел ман теория дорам ҳамн теория рост мегирӣ ҳамин чизда карочи одам чанд қайхидаш ақл дора ва касе ки монанди ҳаму фикр мекуна барои ӯра ганда ба ақлае кадоме ки аю камтарак бисёр фикр мекуна ӯ чизик шидагае уже илм да дода вай уже камтарак чудик шидагае а кадоме ки чен ина мефаҳма вай дибилае не мақсад ина таймада бисёр мефаҳмӣ ку ман чудикум не ту чудик нести ман иҷода наём моғияр мара комментировать кардам макая ҳақорат кардам не ма яке хай мекунам гудок не по-братски не просто дар кор нест барои ки хай кӯдакон нигоҳ мекунанд ибрат ту бовар дорӣ ки кӯдако барномаи тура бовар ки вақте ки ман дидам ки тезхирака 4 кӯдак гирифтиян лимон хӯрдестам ма дар роҳӣ кардам ма бас кардам баъди ӯ тезхира карданам брат на кӯдако да ман мухалиф брат додезам вай лимон хӯрдеса вай давлениша пас накуна кӯдак вай бахудо вай талабаи мактаб набудан 4 кас яъне ту уже осознават кардеса ки любой кори ту метавонад последствия дошта бошад 100% барои чӣ ман бачи вақта генг мен мегириву дага корча дроз нак мас мешай кимчи нос дроз нак кимчи мегӯй это что вот это детям слушай майра 18+ когда до YouTube мепарту точно гарантия ҷавоб мебинам чӣ баъд рекорд 18+ наминест намедонам ба худо ман нидладите када мепарту не бо 18+ боб нест ба худо мегум нидлади ма дига ақлам намегирам 18+ букун бо ак ма чанд қат рек мебарам дига да я тарам намегирам сабаби чӣ ба реп да YouTube да ҳама чизо да кам шидан мотиватсия нест ма мардак бурид мегум не ки наханд мардак бурид мумкин биханд не ака хели ака давай вот ничуди не серьёзно чаксаба мара реально я вақто эмигрант мотиватсия медод
барои ки эмигрант зур мекард. Эмигрант мотивация медод? В прямом смысле, барои ки вай омада зур мекард. Ма эмигранта зур шидам, фаҳмидӣ? Мотивация мурд. Мотивация наёфтам дига одаме ки ма реально ма карьера эмигрант кушт. Карьера мара эмигрант накушт. Ма дига одаме нестам ки репи тоҷик да ма бояд гӯш кунам бугум ма бояд ида зуртар бикунам. Хит кади единственный фарзам ки ну фарзам қати ма братан акфами вай ма да акай он сигдари адам ма қати уна мефорам конкурент бад када. Фарзам реально зурай. Ма реально ина миҷада да камераем ки уровни фарзам да репи тоҷик нест. Фаҳмо. Нашод типа ягон касе нест ки тра мотивировать кунад вақта ту сравнивать кунӣ. Не, вот именно ки дар репи тоҷик нест мотивация ки ман ура не то чтобы сравнивать, ма гӯш кунам бугум бля умуман не то что меня интересует. То, что меня интересует. А чи интересует? Мақсад аму равиёе ки меня интересует. Вот то мар агар бугӯ ошиқи уна зур мекунад чи банаги ку мне это не интересно. Ты ошиқ шудаги ягон бор? Ама кишдам ҷай изо мекунад. Не, ман намехоҳам хеле савол да ҷо. Хай чи любой кас ошиқ шудаги ягон. Я рӯз темаи дузанаро гап зад. Хай дузана это нормально, любой мардак намемеягам. Ягон гап наша. Нам савол, ты мехоҳӣ дим зан дошта бошӣ? Мехоҳам, не мумкин ки ман дошта бошам. Не, хай надорӣ. Любой кас открито бигам ман дим зан дорам, ман бовар мекунам, ту бугӣ ман бовар намекунам. Барои ки ман медонам ту ки сабаби дим зан доштан чия? Ошибкои якум да якум зан ада дим пробиват кани. Просто дима мехоҳам сеюм зан. Якум зан медонам ти ки мехоҳам се зан дошта бошам. Дига серьёзно намеша қабул. Ман мехоҳам се зан дошта бошам. С чего ты взял? Мефорам. Яъне ты метавонӣ уро удовлетворят кардан моральни? Як дақиқа. Моральни надавдани маме. Медонӣ ки занакда в основном моральни даркора. Внимание даркора. Да. Пул қад намешавад бисёр вақт внимание выделят карда. Тира прекрасно медонӣ. Вай просто дар сторизоё ки дар дугонаҳошон касашон максимумшон таҳӣ. Минуточку. Справимся, не проблема. Любой кор ҳалихча дора. Яъне барои занака тарбия кардан чӣ метода истифода мебарӣ? Биё гункич кадам сторизои худта мегӯ. Чӣ? Кӯдаконро чӣ тавсия медодӣ? Ҳичи. Мисол мара гӯш накуне. Ки наозан чӣ тавсия метӣ? Ма ҳич тавсия дода наметавонам ба тавсия. Ма мумкин аст сида бидирам нангита ба тавсия битем. Ма уҷада савол дода будам. Дар назари шумо. Не ки бо тавсия медодӣ. Ма бе ясико. Ма уҷада савол додам ки дар назари шумо. Ози ту барномаро ношунидӣ ки биаҷи гуфт зан назад. Не, ман темаи дига дорам. Ози просто хита гуфти. Ози 1 соат гав мезанем ба. Не, максимум 15-20 минут. Уже 15 минут чи. Не, 7 минут загем. Бин, ма гав мезанам, ма бекорам. ма уҷада савол додам ки дар назари шумо дигим зан назадан мумкин аст? Ман мнение одаморо фаҳмидам да. Як дақиқа. Одамо 70% гуфтан ҳаст, 30% гуфтан не. Дам 30% занкалонан заш. Само собой пам. Ё ки 70% занкалонан дар интернет задан мумкин аст. 80% безор шагай задан даст хидиш дар миёла. Медона ки бефоида занам бизан ҳеҷ мақсад ба заданам ҳар хи мешава. Мақсад хай я шапало бета нормал. Не, мақсад не. Я шапало. Аки аида сахта бия бурдия. Мечтам дек натанша сана. Не, бахт аки я. Зана задан дар. Уҷада бод ман одамои мнение одаморо гӯш када ба уҷада ма шӯхӣ кадагим сам это прекрасно знаешь. Зана задан вообще чи ман ту медон. Хай шӯхӣ ба чи да. Короче темара алиш мекунем ки чун слился. Дар репи тоҷикӣ айни ҳол ба гуфти ту ки дастоини ҳаракат дорад. Просто гап репи тоҷикиро аҳамият надодистам вообще. Яъне ту да чиво эгоисти ки акота мехонӣ репошна падилица мекунӣ. Смысли яд. Концертоша қафошон падпиват мекунӣ ва ба гуфти ту иҷа омада ман репи тоҷикиро гӯш намекунӣ мегӯӣ. Кадом концерт? Ман қадим будам дар концерт. Кадом концерт? Дар концерти душанбе кул. Кули душанбе уҷада ба кайф мондод реп пешинашон буд рафтем хондем. Репои намошам будам ман намедонистам ту гӯш ту 34 хондӣ. 34 о ту чӣ намошам ва 6 моҳ пеш буд. Баъд репи тоҷикӣ айни ҳол яъне соли 2021. Айни ҳол репи тоҷик мурдаги реп нест. Чӣ ба? Яъне ӯ корое ки вай мекунам вай реп нест? Не, вот единственно нагуфтан. Ман фарзама намегӯям.
Пазама хуш накард. Райдеркар, Леонси Ван, Эйди, Баслер. Ну ты ж ходит прекрасно, ну ки рэп это речитатив, это рэпом мехона. То, что ты делаешь, то, что Фазам делает, это рэп. Я прекрасно медону. Но ты метони в такие в рэп накадешь. Это попса могу в теста. R&B. О. Ходит медони ки рэп بگیم رنگ یا دولت های در طوری بیت نه یا دولت خیب خوب یا دولت های با باشوخو جدا شده دیگه خیب خوب یا خب چه رقص و تیم گفته سام رپ تعادل R&B تعادل دریل تعادل ترپ تعادل دریل رپ دریل ترپ در درونی رپان یا روی بعد شوخو قاطی جدا شده یا در درونی رپان پات کاتگوریا نیو і вже пат категория میشه برای چی درو شروع چی نه یا пат کاتегوریا میشه брат дрил рэпер میشه ترپ рэпер میشه ну да рэп да дохлан بعد شوخو گفته ما گفتم شوخو قاطی جدا شده گیا согласен все и уже тема тамом шуд чиба ҳози рэперо чиба я оуна мемонам чиба ҳози надорем чи сум надорем ба худо дурӯғ мега қасам хӯрд ба худо офис гирифтага омадам соат 12 фаҳмидӣ гуфтам чӣ кор мекунӣ то хода иҷа мега кино нигоҳ дорум гуфтам коргаро соат 6 меояд чӣ ба омади иҷа мега кино нигоҳ кунӣ гуфтам то офиса барои кино нигоҳ кунӣ гирифтӣ гуфт ҳо дар хона намемона нигоҳ кардан значит одам дора ки офис барои кино нигоҳ кунӣ мегира надошта бошад ки ҷо мегирӣ офиси мора раҳмат ба ҷаҳонгир ки ёрдамон дод 1300 нарисимш ки 1300 нарисиса офис гирифтестем маҳалли гуфт хай баъд пагаша гуфт ки чанд сум офистон ки 1300 о одам меган пул надорам ту 200 сум дошти ха просто нарисим 1300 нарисиса рӯй кард суми интернет монам рӯй кард ха худом шад рост замин мо бояд барнома кунем ягон чи дастгирӣ кунем яке ягон та шанбе ягон корш ғалта бигам мера монтаж кунем мекунем ту просто ва яке ягон чизошо монтаж яхир вақт ноли кор нафаҳмидам ба чанд бор суғ рафти хатишава чӣ гуфт просто файрод кард ки биёяд чахчах мерафтем боз вай зарар диду хай ман медонам чӣ хепар мехӯрам да видно ошку кора буд накади чӣ буд накардам диби кор буд нашида хай продюсер сар шид не не кор буд нашид картата задем ҳамаша нормални кардем ку давай не будем алета бо чӣ савол дорӣ нашуд фавик чӣ фавик фавик гӯзи кияй рэперай комикай блогерай чияй ба гуфте фавик чизеш мефура худаш ҳамуя не ба гуфти байдани мамин гуфтеса ки ма вайнеро комикай ба гуфтак ба наздики оли рэпа сар мекунад значит бо рэпер меша бо гуфтак ба наздики рэпа сар кард рэпа та он доисеку не мақсад ки рэпа да телеграму ютуба барои чӣ ман фавик расисам барои ки ты да сторис наест ки я вақто лучший другом буд значит друзья это лучший в прошлый в настоящем мешава у меня сейчас вот кто кайф лучший друг это кто не не лучший друг наисеки бывший лучший друг бывший друг наиси окей бывший лучший мы всегда вместе были мы хавали вместе мы гуляли вместе бля бо ухмар схадгамдан ба ахфурат мекунам мо як ҷоя будем постоянно ҷоя будем занг мезадем ахалан авволпурсӣ мекардем вообще максимум 3 моҳ да як бор значит ма фарух лучший друг нестем чӣ хел лучший друг не ну мо вообще занг намезанем охай ҳар рӯз меён мебинад тако вот это у нас даже вот это не сейчас яъне ози ма лучший друг ки каляному афзалумам хели вот у всех свои понятия да вот это вот моё мнение вот такое да ма просто самҷа ты чиго мнение мара ҳақ дорӣ зад хай гуфте тамом одам як вақто ҷура ҷони ма буд мы постоянно были вместе а сейчас этого нет значит он кто он бывший да какой лучший что друг фаҳмидӣ короче барои сумкор кардан дар рэп ягон бор ҳаракат кардагӣ дар интернет чӣ мекардем ку ну баъд чӣ ба бас кардӣ пли арома по факту ҳо ман мегӯмигапа 100% чӣ ягон претензия дорӣ рэпхонӣ ҳаром нест ҳарома ба чӣ ма мехонӣ вая мехонӣ ура мехӯрӣ сам себя противоречишь не просто ман намехоҳам ки вақтое ки мекардем ман зан доштам баъд зан гирифтам сар кардам баъд зан гирифтам не мара гӯш накун суми ҳарома мегирифтӣ ма ба номи худо
Маҳамад Раҷаб шоҳидаи бачаи холам ки ман пула гирифтим чӣ хел расход кардам. Ман як тин шана хадам дар расход кардам на хона дар воздух. Кида охи чима модар расход? О. Ҳаром хурдӣ. Не ваям рафт яду кори дид. Воздух кард? Ваям воздух. Ягон казга додиш? Не, ман реально время последнее время хай одам дам я создание оста. Ман репа бас каданиям. Ба чӣ ба басш нам? Ман бас мекунам. Кай? Ба наздикӣ. Видео обращение мекунӣ? Не. Чӣ хел мохир ки инта бас кардӣ? Хай мебинем нестим начи. Ох мо як қопча ҳозирам нестим. Одаморо мекунем. Анами ҳозир ман нестим уже. Бас кардагӣ? О, эди даму ҳисоба. Ман просто барои бала мислом агун. Ам чира пушки музыка рафса. Короче, мислом аз битка. Короче, ман бас кардагим ҳозирам бигим мешава. Да стористон я чира подписа кади яъни ты согласен. Фарзанд барои клипмейкеро бениҳоят гапҳои жостке гуфт. Яъни ягон клипмейкер шуморо кидар кардагӣ? Ки? Баха. Чӣ ба? 6 моҳ пеш буд клипа съёмка кардем. Гуфт як моҳ пас тайёр мешавад, баха нест шид. Ба чӣ баъд ту 10 дафъа нагуфтем ки съёмка як дафъа ман гавзанам. Клип съёмка кардагӣ буд. Вай гуфт як моҳ пас тайёр мешавад. То муддати як моҳа вай гуфт ҳесаб тайёрай яда детайли дигаш монда, яда детайли дигаш монда. Ман тажда буд уже бигем клип фаҳмидӣ? Баха нест меша, гум меша. Хай 4-5 моҳ баха нест. Фаррух ҷавоб намедад акай фарзанда. Чӣ ба акай Фаррух нагуфтим, акай фарзанд гуфтим, намедонам. Ҷавоб намедад. Чудик. Те ҷавоб намедад. Ба як рӯз ман навистим ша. Нишон тем переписка? Не, зачем? Ман нишон намедам агар бугу. Ман по факту говорю всегда. Гуфтам а бача чо кади? Баха киҷо шиди? Барам чиқа чақшад. Баха киҷо шиди? Чӣ ба Фаррух мегам? Ман любой каза ҷавоб намедам. Агар не по факту аст дар телефони Фаррух ки чанд қадар ҷавоб акай Фаррух ки чанд қадар ҷавобиш надодагия. Гуфтам бача он марда гайте 10 сол каломе батра кудакай мазоқ када гашеси мекини ҳо бугу намекини не биё ма кадрора гирам. Кадро дар кортон боша биё ма пага кадрора метин. Ай ҳамун рӯз пага акай Фаррух да ҷавоб додан ёд надорам. Бо баска ҷавоб доданам. Ба фикрам як салом шаъле гирифтам баска ҷавоб доданам. Ва баъд юбо нависим шав. Ина бо форат переписка аст. Баха биё кадрора бите баха нест. Бо ду моҳи дига баха нест. Баъд додам дад ки акай Алишер кенчайку. Акай Алишера гуфтам биё бирем. Он кадрора гирем гуфтам али гап нест брат. Ҳамон хе нарафтем. Я ду бор гуфтам акай Алишера, акай Алишер кор дошта ҳамон хе нарафтем. Ҳамон хе мон ба рӯз бо баха пайдо шид. Гуфт клип тайёрай. Охириш монда каданаш да агар фуратон кадрора тим бикне агар бо фуратон хид мекунем ду рӯз пас тайёр меша фаҳмидӣ гуфтем ака гуфтем агар раз тамом карда боша аниқ бикни хорошо ма гав назадам вообще қатъиам одам ака Фаррух гуфт хак кади то охириш бикам да буги тамом ду рӯз пас зангиш дадем ҷейбург рафте сабдим қатъи ака Фаррух я тавже қариби ям моҳ шид занг задем гуфт ҳо тайёрай биёем бинем клипа фаҳмидӣ бегah биёем клипа бинем мақбултон боша бигирен ша چی بود دوامش؟ دوامش همون پستی فاروق معلوم بود که تلفن دیگه نه برداشت نه جواب داد روز معلوم شد فاروق اومد من پرسید که اگم تا ادکوات نه اپراتور است باگوش جوش تا کلاف تمام شد نشید با بامی جواب نداد ترک ششم قریب یه سال خو رفته گم دلیل که برام ها یه سال ترک خو رفته گم هانا میرم میخواستم پروسا فهمم в общем бачаҳое ки дар хеле проблемаҳо ҳалдаген куб нарисения кам хеле бош модам всё что ге бо кадом оператор кинг адаби чейса чӣ хали када буд хай бинарис чейс хароб буд ғавз шида буд уже баъд клипш пурмад хит кадаст як буродам ғавз шида охи намедонам айму хам ямус короче муҳаммад виновати барои ғавз шидани чейс савол карам чанд кас а бача якам клипи мара кадаги тайёдуд бароварди чико кадаги қатиши корчира чанд қада тайёрш кади чанд қада бояд мекунӣ я ҳафта да гуфтӣ мешавад 3-4 моҳ пас шидаги да ман бароям бас кардам барои ҳамон гуфтез ана гап клип 200 сума буд нагуфтам 200 сум да съёмка кун ту худат нархтам ухи монда من دوست داشتم تو کلیپ بکنم. هو. دایی هفته بود چکنی. هم خیلی رنگی هم کدایی میکنی. تمام. پاگه و چکم کلیپ زیم. تمام. من ترک تاج دادم که من درای کنی. برای نمی‌هازی ریپرو یوتیوب سوم کار نداره.
спонсорам кам сум доиса медонан ки утопсум намета медонан ки ё уже сдаваться мекунан сума минимали мигила доран реперо ҳар хел кор кардистан мисол я репер прямой эфир да шаво медроя данат мекуна я та дигар гив мекуна дидин шон ма шона ба худо шона гуфт ягон кас дига данат дигар барои данат кини ич кана медроя шона гуфтест дидин шон ягон шон да ягон душмани дори ман надорам ту дори масалан номи шона гирифтам ох тамуда намегуде не брат намонди то охира бугум ох данат ҳамун мега дига то охира ахирш гив мекуна иша барона бугу намегудеста бад ма барона намегудам дабдам ма медонам я тай дигаш конкурс мекуна намедонам ба гуфти ту ягон роҳе ҳасте ки ҳамво ҳами корро накунану мисол тина ту чӣ кор кардистай ма кор намекунам ма бекор умам аким рафт расия дақиқа кор кард пулро мекунам зиндаги ма кам пеш мебурдим отам ёрдам мекунам хе бекор е шаст дора ки даршаемши хелиш клуб маҳкам мешава ма абёми се дизелай бени ми бензин вох бо бензин бо зиёд мехӯра яъне сум проблема нест ох ма намегардам мошин крутояй вай ма нест вай ма хокезм да пешмона касе монда барои суруш намистаги ай хокеси ака фарохта зам додаю рафтам ма чира харида омадай монда вай ма нест хай мошинай ма мошин нафрухту мошин харидам мардинак роҳша бугу бачако ами ака ма бекораям ма ҳиҷ одам ҳана чӣ кор кунам ки кор накунам ки соҳиби бмв шавам хай худо оташон ёрдамшон кунам амакиёшон ёрдамшон кунам бачаҳои хулашон ёрдам мара ёрдам мекунам ма худам кор намекунам ма бекорхуҷаям кор кофтестам ягон ҷо кор боша нависи чанд сум ойлик рози 40,000 сомон дига не ами 780 боша меша 780 сомон кор мекунӣ агар кор буфурам мақсад този гуфти ягон кор боша ман кор дорам 700 сомон метам офиса тоза кун не хеле кор ма намефурам акадам хай оператори рептиҷе биша ма оператори кадан наметам камера ма ёдат метам ох ма ки камерата мешканам не дар дуруни офис як ёрдам чил метам ки камера понтор мекад просто чира меҷиқи ох ма неуклюжем чиликои мара бин калона як меҷиқа майли графика кой ай пага сар мешава ай соат чанд ба чанд 12 ай 12 абед то чанд то ҳафти бигара намеша ай 3-4 бишава хай олика 300 сум мекунам ай 3-4 охи 300 сум қат мақсад дофам ки автобусам я ҷа моҳа намеша хай 600 сум метумад марда гуд саат 3 то саати 8 бигара 8 бигара ҳар рӯз ама ки ӯ кор мешава ё не стройка гуфта будем ку вай не ина вопросе барои чи охи не я кор буд на ман мехшид вай 3000 ай 3000 сом метам монтажо ох ма ақлым намегира излучади ва дабарат мешинам то гирифтан тай тан монтаж мекунам як ту засар кам мад мегум не ҷара буҷуқ ту гуфти танад монтаж мекунам ох ҳам мешава там 3 моҳ тан ма монтаж кардам бигим ма меям брат 3 моҳ бигим ма меям ёд гирифтаги ина мардак ма просто барои чи хеле гуфтесам ки роҳ ёд бата ина мисол ози шона тӯмат кард аге ма шона хе тӯмат кард мамура наглана мегудоди так ҷо батай дилет гуфти ту ягон илми ғайба медонӣ ту медонӣ ма бешухи кор намекунам конфликти мариову навигда батл мешава чон кор надорӣ намедонам ан батл мешава ё не намедонам ту агар навик мебуди хадин марио батл мекардӣ чӣ ба ма бояд навик бошам навик ка худаш медонад татраса падлои навик да не ма да худам ба чӣ ма тани худам та агар марио мебуди чи чӣ ба ма марио бошам агар ҷураи дӯсти ҷонии марио мебуди чӣ сай мебуди навик чи хеле чӣ кор кунад ма дӯсти ҷонии марио нест агар мебуди иҷада агарай ҳамо агар шава баъд ма ҷавоб дода мекунам як парагат ки чӣ мегуфти бояд чӣ кира мариода май хе гуфта наметавонам пеш хая бигӯ ак бародари калон гададан дар кор не калон не просто мегӯ дӯсти азизам аз ту эҳтиромона хоҳиш мекунам чӣ далишиам чӣ пули калонай бара батл ка нестен нара фаҳмидем батл мешава яъне агар турам қадар сум там батл мекунӣ хад навик 100,000 рубл 100,000 рубл не
هیچ کاری نمیکنم 100,000 روبل تو پرکین من تاجیکستان میخوام روسیه میرم 100,000 روبل خیلی اویلیکتی 80 90,000 تومانه ما آخت بیا یا دقیقه نه بیا اک مردا گورین گام میزنی نه او بلیت هم میخره بلیت تو دبران میخره خوراوی همش میکنه تو پروستا یا ماه даже یه هفته پیش باتل میره یه هفته پیش باتل میرم جای خوب میته خوب خورد میته خیلی اونجا در ماکسیم بود 50 تا دیگر از خود میکنی چی خیلی نمیکنی تو پروستا بشی تکس از یاد که چی با چی باید برای هگان جو بار کو نه با مثل با خدا لوبای جو میریم لوبای خدا کازات لزاکی ناسپیر نمیشونه هگان چی بود بار مار در نگو جو سوم راست خود میشه سوم لیباس میخری ما سه ای کرونا میشه لیباس خرید یا دقیقا ما 3 روزی که در مسکو بودم 10,500 روبل در تاکسی راست خود کردم 700 سونه ولی وای خدا میتاکا خدا من حرکت کنم برای خودمون حرکتات تا ما هم بکنیم چی در کاری جو کوی میدونی من دکی جو کار میکنم تمام دا میدونی بس من نمیدونم میدونی در کاروان نام در روزا کانتینر رو دار با خدا نام دار خیلی برادرای بود برنامه با خدا من $50,000 قرض رو من چی ندارم من ابیشت کرد که من یگان سوال دا جواب نمیدم خیلی خطام با گفتی شما همیز چند سوال دا جواب داد نداد شما ای همین اینترویو ما با خدا هیچ کار قرض رو من گفت یگان کسا بسر نمیکنم شان هرچی گفت من دکی جاش شان هرچی گفتم چی به تهمت کرده شان طالب نگفتی من شان هیچ خیلی گپو گام میزنی